Чене Шубашкарда промышленность ураменжи асфальда шинедеші. Эшмінлі пынве республика ердюжи Михаил Игнатьев палашыры. Юханжи борча батне бураган жула юлашки ход вотыр жулкаялла юзана. Ундан бавыл юхынзах кайна. Асфальт пітембек шытса бітнерен, шуран жүреген зембе бірлех машинба жупаган земде пызык чырмав дюсне. Уйромах кудорыхри сатпақчисене жүреген зем нужаланна. Халі силика дурамен жен бушлаза промышленный жураменжи тваттымыш шурттаран асфальда тепрен женедеші. Пітембе игі жухрымда 20 метр. Ирден жүрензем шак саманда чыдым зырын гәтне. Халі савынышне байлама сымақта дубаймашы. Видела их. Так шанах кетней? Да. Эшсене думашкан хорушлық сырдада паға автомобиль жүлізем на цибрейк жебегеле жүллен шырвуниге миллион денге уйырна. Асфальт темише сейлі булмалла. Мүншіндесен кудырықри предприятизем батне кашнигунах евірді евілі машинзем нумай жүреші. Крав массы, щебень, хайр дутараган машинзем куннан илзе жүреші. Візене вали пиде лайық условизем булашы. Водительзем кашны явна лекне жемен пере выршны булзасын. Ебі шанс адырадып шак шулы әпса бідернік үшін. Пере сағалдарақ выршма бұлдарашысы қалыршы. Шуммонах хорушсырлық ергезене бұхынса, шуран жүреген зене вали метр шуры сарлағыш тротуарды башы. Әже авын үйехін жевішлеме балартына. Үрі ұлжыны көшал хулара сақалмар бұлмалла. Шәне Шубашкар елес болзасын, кашны жу, ұқша үйірні жемен үйірза бұрат бар. Кәрлі деслі шулзене хула территориян желес болзасын, нумай дұрымыр. Еріндада нумай есемді зәйіртелмені. Елниковский рощи, бұр көжалында вале бір 1 миллион ұқша деньги үйірні. Онда спортивный оборудованияларда бар. Тротуар земшенерен туза подерешен шанашкалах, как велосипед повернать, в земвалиде шени жул земду забарашын. Бұл мінчі женгалать. Волгала дебір хула шини земчинжен шутлат бар, візен шуғуш зене пілет бар, візен сәне візене хамыр ішіре, шуда хурза, сымақ панжақмар, ешпе тивіштереші. Чаваш енгіларым вали Алексей Енекин, Семен Антонов.